Kardom Deli Biren Singh hi Kat News Jungjung Jai Make Long Pen Pini Labangso Kat News Jungjung Jai Make Labangso ke Thigalong Nilitung Kaching Wai Ponji Labangke Citizenship Amendment Bill Labangso Citizenship Amendment Bill kopi sika heno kopi sika me Labangso ko thak Kaching ki jethan ji aphan nilitung long alu chahang pon niri kadowe pada Indo-European pachini pon ko lake nilitung long anglo Saising long pi alang lihelo Saising long pi alang like HTL chairman lapen Simeon Rongphar KSA president Dothalang Thompson Rongpi KSA general secretary lapen Bipul Tiso KSYC general secretary Mirjengkru KSA vice president Dothalang George Timung KSA On Teron alang like Hirbang lapen Soron Singh Rongpi KFA lasi pini kacing wa alam thel kala hello pirthi angkang Assam la India angkang arlo non cari bona government atum citizenship amendment bill labang subang kepe paspon dia phanon akimi government long te paspon po labang sualang ke klang lo labang su ke klang bara jo citizenship amendment bill pu pena jo north east angkang ke hur chodur lo Ladakh ke thek kiriya rat lapen ke penang ang khiham phangatung thur pa se song labang su citizenship amendment bill chun dia pen government pe pass dia pen karbiang long kopi kan hok doji kopi ke medoji lapen organisation to labang su puthak lo kopi purudi labang su puthak si pini ladak jingwa jingsai long jing ji thamong hang holo lasik jeng sinili arjui labang kala halo nili dong basi li bang jeng po sai sing long pi khai basi li arju po citizenship amendment bill labang su puthak lali para arjui la halo Assam angkang long lapen ke north east angkang long kaduk ka besi tame thurpa labang su ka jesong setame karbiang long kalang kahai mani organisation tum chesong lo setelah bang suka chesong ase ang tong mate citizenship amendment bill ka heno ke mel bang suka thak rong arlu le le nang le tipoji si nomor si bang ke nang nang benglo kadoi le thu pagali kadoi thu pe si non thu nai thu nai ji pote notice lo ma kadoi le na kimia development lo la soprang bang ke muni tu pre thela AGP don son kadoi pin don son tala ta confuse penang la song intellectual lo kadoi lo la tumanta la so CBA buthak BJP tum la so stand bang hoitu in subject no election manifesto lo ponji ko mathate sta pondet lo phibake la so citizen man break pick lo la banga hok lo la sila so bang ke kroi ke to man kadoi pin bang ke la ke itum paklang theng ko itum adi ek number la so danger bang il tum chitham pick lo hill sabeli para bata petalo la la so puthak protest lo program deng lo jar lo kadoi thetan kadoi pin kar beng lo claim pick lo memorandum ba pick lo apa ke claim ne so ra claim lo Imena jakong hampang sok boy nangli ka chachar dam kopilo labang so citizenship amendment bill akeme mata ka heno kopilo ake no bangke lage ake mega velo ake no lo lage ake 2000 citizenship amendment bill 2016 hala taka teng lo pote la bangke angtan ke to ga be minority religion ata group tu la to bangke india lo citizenship long lo pote Bangladesh zone ke program mune na Bangladesh ke dotang ado non ke aye dolang Assam sibang po ako ba Assam sibang po bangket along pre ke dom dekhelo bathe Ladakh si hemong thulo pote non ilele ha Punjab dom dekhe Haryana dom the bosong kozon daksi halada dom dekhelo pon busa polisi pon busa be la to bangke daksi bang po itu minglong lo ka do we itu bang pi bangke citizenship amendment bill ke karbiang long arat karbia khai bangke kaheno ake no la si chechang nang lo lage nili labang so phit rong pi sang honi ngeda ta phili li mirjeng kru kai masu ni arjubo nangli tum organisation per labang so puthak extend ko pilot nil tum ke non happen kali lo pu ke cheng ban sambe citizenship amendment bill ba ke nil tum oppose lo lapen non ki bang je la ani sambe nil tum ba ke oppose ko seta non ke ka oppose labang so ka oppose nai bang ke isi bang ke electoral policy labang so electoral policy long jong si oppose le thep lo tangte pen na si government jong si BJP yang cara dat putel ke pass dat
Lasso fit bangke kopilo kudu langke lasi opportunity bang ladak lo. Lasi na to este ladak kopilo. Astan market, non market, niltum market as a neutral body, niltum non market, major political party tame vote pino, pinang ni tame niltum market, pupe. Sitame rada pan ke taning ke tipu nenga lama ke lalo, nalitum ninga klong kan mata pame sonte la ansi nalitum vote bag jogging. Athema kupima ki me keng no ilitum le emetang le cilang pun pe pelong te mukabangjian ni bangke. Unil. Nang lipilo po Simeon Lofarkay. Labangso Citizenship Amendment Bill. Non government akimiwan lo protante ladak cepapas weko. Cepapas de lo protante Citizenship Amendment Bill along kopine tribal aphan aku akirai kom do thuma. Mate 6 sidul phan kosi akah hampar do ji nang lipi mathai. Operasional phana kiru pilo na beto lo cholia song hin ben in pam sande akadom sine pacholo. Asinangnya question natin importante bukan nilai prangjong sa isang pika hay pilo merging kos ningjelo Citizenship Amendment Bill lagi kai su pan kala kami buka pin lo laso joksi 2016 laso bill lang kile pena bangke ditun ke opposition pangcheng lo la pen itun asam lo sami asu tum pencheng lo la pen AJYCP tum pencheng lo krihok mukti hongram mukti pencheng lo dun chelang bensi opposition lo pen kardinong sami da kapre hampang so men chelang silitum election aprang mage itum hampang song men claim ni atingan itum claim lo lasin non BJP itum manifesto lo non tok thulo je BJP itum thought parliament nang cherai thulong pen so kanang senglong protangte BJP itum mangke la uniform civil code ke pa implement jamin pensi Citizenship Amendment Bill bangke pe passport ake si Hindu nation pinchong po Hindu dua bote RSS tum dito belief la sorting pinchong po pulo tangte tutum hampang song tum men ke itum waidak pensi pulo non election na bangke citizenship panjong sinang tum oppose pulo tangte la tum BJP pan oppose dek lang po BJP pan dia vote pino la mangke tum KSC la pen itum hampang song try pen men ke tum waidak pen ke rata pari tum kai pin bapini at labang so tok so hoy ni dikai tertentu mang lahan no nang dum jong si Citizenship Amendment Bill kroi protante BJP fan vote pilino nang dum jong si BJP fan vote pilo protante nang dum Citizenship Amendment Bill ke kroi lu pole lakha ta bihenoni Thomson rongpi labang so kuthak pilo atheke Citizenship Amendment Bill bang thompuet lo hailo labang so hailo kudat pa pista labang so alam thibang ke rong arlu lili rongarat ke chini nei Citizenship Amendment ke pilo lal tu stand pilo Citizenship Amendment Bill lalu kulite Bangladeshi pen foreigners to India lo lake kadu kata chini lo nali tu stand ke pilo si 1979 hasota lahaya joini si Assam andolo do Assam is a movement do pen 85 no agreement do hala so agreement pen kalisi non banke Narendra Modi 2014 alang MP election of prime minister candidate ke chaman dia pa non nang le tu stay bang pilo labang so uthak hala so campaign ke bang hot alang pulo 16 May apilo pulo te Bangladesh atau Bangladeshi atau phan atupla pachi ponpen Bangladesh pathai po pulo sida non hala so alam latum chiteng ni that see non bang top latum Citizenship Amendment Bill 2016 alam si puro lalu pulo te ladake itu make laws ke theta BJP ke Make in India alam latum ke matha do Make in India itu matha alam lo pulo te Make in India pulo te kapre chamanda tha tu matha sita ladake latum re drawing of India map la solam latum matha tha latum matha tha rewriting of Indian Constitution the book of Indian Constitution la sonda latum matha tha pulo te hala so dim lo Constitution akimitok lo pulo te itum schedule apan hala so dim lo apota doing lasi nili nali phan kartu bangke bangat thonda pula hadi sekla Citizenship Amendment Bill akka heno puthak kathan lo laso puthak nang le tum organization pen copy stand do rongarat phan pilo pachini po la solam lo asi lahai kadda babeta BJP ke against alang to alam ke copy maning je campaign or pima wang kaning je la pen against la tum clarity pulote non ke alang to mala so 2014 ahur Bangladeshi apang ke tu block je ponse Bangladesh pathai po pulo nan bang ako
citizenship amendment bill alam se pulo inoda also Assam ano inoda also la solam pen video bonai do ini kan kre pause video bonai lo itum kado Facebook ini lo tum tekno la so pan police nung pane check itum chini India ke democratic country freedom of speech alam do sita freedom of speech alam ba that si la so pan net si thia thap som thot si itum along ma itum theklo akhai similar lo parapan hala BLT close dalam ke oppose itum alam pan arrest itum nang baru pahadi minum amudal oleh itu cingkina I stand kilo la cingkina nele pothodak elitu mong hirbang torong sangko sili arjupo citizenship amendment bill karbi akhai panke penang tumke pulo haino pulo labangso ka haino ke kham khiri aphan pulo tante mu election jut era phit India ke democratic country penang posi non la election ke do porhut Assam long letter ke doang ke theke do asame BJP ban bhut pilong le pasi convention bi kopansi ceparai nang le pilong po per ka la bang solam je nonet kalilo kalam je sonda batai lo kar byang long da je song sila bang sola lu ke thega tum ben kamunthi parsi thega tuman po tangte kai no po chini pame dili penching lo kadu ka beta chini lo te hem hong thu me thang hong plan si bang man chi pinang po nang le anisanda bang an bang ta pik nang po lalu kuna itu milon kon watching thu nang ni long ni kelang kawe pen aku ke thang nai botang te la bang kadu ka beta chini henulu la pen dengole bu bang ke tanon bang dengole pu kadu ka beta ningje lo seta hala ke dengole po long ka pa deng re je bidi bang ri bek ningje la so bidi ma se kadu ka be chesong ningje sila solong bang ke nili dede kadu ka be khai chi mon la tok bang don la ben tok bang kali tum ta jasemet te thurji jo se rap chari pa the po ta sinili la bang so nang tum la bang so pa che thang lam pen ni thaning tum kadu ka be panta me thang non ge election na nang le lo apon kilita sila so hut so phan la rap chari pa ma tha the pin ra ne hem hong thu pan bang han chiping tung te cho chiping tung pote la bang hanang le me thang ning ha ta chiping tung te nang le hala sule ma thai ma nang le kopi abidi pensi kopi si che song non ji ma la bang ge la nili nu che song mong chok che nang li nu che song mong chok che ka du ka ve athinung ge rap chari to mon se nang palo chok lo bodang da nu tin la bhut ke joga ja kong ke do tung am se ma thanang ko nili dak sorom sing rong pi alang lipan siar jupo penang karbiari suatung penang luka thekatung labang so puthak ke kana hope jatham hotel sakejun punon ne torpong punon citizenship amendment bill jong sedang pas lu putang de karbia khai dom ke kasiksa karbia khai kali asam angkang gitu ana atung ke siksa ko la solam thiba jathalo seta not electoral policy bang ke katu sele arja thip labang so hahi puthak Churupal so nangkar chupa nili tung kudem bubang lalo nili tung jakas umbrella pen tami non citizenship amendment bill ban apong karbiang long angkang do chesong wande all northeast along the CAB ke hinglo ose rata tung da chini lo tase nili jongjung ki kudem bubang ke karbiang long rat apan bangke lahan lo se non ke bangji anu tinda individual right do election along ke kipinenge ja konge la se halaso kipinenge gut methang ja kong hore bong pen ok ethan pen chelar pen poisa pharoi sihini pen chelar lera methang karbiang long kisung alam pen matha se ahok pet kuma candidate pansi ki PC ke kenang sot malaba karbiang long rata tum stami chini ba mikasi pinangji bangsen nilihin pen chuneng ri kantung dipul diso ki ongdul organization atung chetham lo citizenship amendment bill lage mohet pa tum chetham bom lo pen ke no pa chetham bom lo khai do seta stem the baba ninget da ka bang hai he no na pora guda son je citizenship amendment bill government atum ke cepa pas baik koposi labang so government against si damnang po labosan nida hai bang we mane ningji hai he polam kali hai nili jungjung ma thaten te la so issue bang ke
isu asu gali to sini litum combine se organization flip ho ni litum dak major Karbi Anglong major organization challenge ni litum batai Karbi Anglong ni litum mane against CAB program de igla ladak ni litum apang nitum hurdles penan na follow inot bania kote tum bang laso hurdles ta follow stami ni litum stand my clear CAB bang ni litum oppose whatever may be the consequence nitum bang CAB phange kechengadi bang oppose pinita oppose kasi dak bang ni litum bang mami phan kelang select balam kali stami nitum CAB phan bang nitum ke kechengadi bang oppose ampen ni litum nili personally ke mathateng ponte Karbi Anglong Karbi arat udat kali indigenous do an ke la CAB pang oppose back nai kusni matha atum te dak litum mathang ali jeteklong CAB phang oppose kro ta CAB ke wan mang ke BJP a song se ke wan la sini litum ke no la kili ka dihu ho dal to pilo popo ke nili tunge as a neutral organization rata phan pachini nai ko bisike no la sini litum duty ba nili tum cheklem bo je CAB ke hino pula so message ke nitum rata phan pibo same ke jok ke pamo itum kote itum leaders tu nile bo ke jok ke bang individual right report ala side istame ke ong dong rata tum ke CAB haino di CAB haino ko pachini la sa CAB ko matsi ke wan CAB ke ko matsi ke kapang chong la sola bang chi ne tum do la tum jo se klar ka jo se thante platan manifesto long ke klan pan ke nilida mathala penang arat tu mang chini lo la BJP manifesto long paklan de penang arat tu chila cham social media no long ke ini tung an active rong arat tal anso se active po chini lo terus apa ni ar jupo ki ong dong tum ke pupo CAB ke haino lo kumarli seta political chak lo masih political polam de ko masih tu pulang labang solam puda tadi CAB ke haino seta political polam de ko masih cerah menang ko polam pela solam litum long ya songpik kadu tabe ya tumta tumun masih praktik hanjang Karbi Anglong along ni long linje plo na yadim da kopene ke chana doji la pen thur plo na yadim da doji athe labang ke BJP ban ke lang sele polam e kali kadu tabe da chini lo non asam long hiran rohai buddhi jibi intellectual bancang lok thol sila subang chini labang ke BJP dum se wan lo pen BJP tum isi kadu kabe India angkang lo Hindu along diga semarji polam mang lagi ni likali nang likali kadu kabra chini lo sibum nang li pubo malam mang la so putha kal jap thip hui pasi haide polam the bang ran tin ta pudat la nili long ta dolo kadu kabra lo kopi posi jap the ba hede ma la pena anpade keder po apor abe pin lo ate mo bang wane ta phi bang e jong he chesang tam ni lo bang yang ni pen jalo kadu kabe ta dut do bang se apor agut bang kadu kabe ta nili tu mang madu party against ta kali puthe rat an pachini yang tu ma lalo citizenship amendment bill ke heno la pen khai ban kanok thepe hala notice ang kang mang chini lolo tai litum ma jongjung along ri phange thepe khanga kana ko tapen litum labang so bil pe litum non kan ma kisunga chacharna la am so se si chacharna ji sila bang so rat atumbang kaddu pe kamatha parsing ne labana kitu ni lu ke thek mo chaw tumbang ne kamatha parsing to elitum labang so CAB putha ke chathan mom lang lapen ke elitum du olang kacang kini jathan istame non mahutso por phane elitum dihina mo phane tonik sidang mo dihina mo philote puthar labang so kacang ki bangai continue elitum to tuina
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Kardong dihi nama ofit nili tu putat bang tholo lasino dihi nama ofit bang det pala fit nili non karjuji la bangke tili tu molong nili tu het kedo rong pi sama sen nili arju konpo jongsi kef chunde la fit pulatante sik situ la jakong tili tu cerai dul unji lang Sikselo ye kong ke not pon bong lo la si jum bong po. La ga chara unji gali lo ile toma long le phela ka do hoi pinam ta itum chi thik long pa be da lo la si la asu se sung po. La si la tak ke ra ya ke ra kom ye cha kong do hoi pir ke othi patum si mane vote of politics pathuro. But I think ba dhala utor problem hoi pa cheng lok no to sa khun do la la si koma ba vote repeat in democracy lo ba ke one man one vote a value is fact Bangladeshi no ya citizenship amendment jong si tak implement lo vote del baga vote citizenship ta lo vote itu same right ta ko mama muni ke ong ar muge ong hala to mai important dal non kar biang lo 60 dolo sita la bengulia khai tum second la largest population kar biang lo bang ke bengulia tum la tum bang non important happy itu ya ta chupu ne la si kapre ka tum suri thong kep suri pick up han ta itu phire ko la so ta si yong si Kar biang lo si 20 lakh 30 lakh muni ba julo pote hat lang si la si la kep lo si papas del pote si sedul ka ko cerai le ong chot po kijut po Asam long krikok mukti kongram komiti pen jenglok akaprek AJYCP asu atung latum ke labangso citizenship amendment bill panajok BJP van vote pilong le pura bike rally pado along meeting pado dam seta kar biang long ke labangso organization nota dopik lo kado westame along meeting pado dam sanawe ninje da kahe nang tum ning kama thapen koma messer palote jogon same citizenship amendment bill ki chokchi labange pula hai Seta citizenship amendment bill ke kape chuni to ke BJP seta BJP van vote job hai nangni labang sola ma ke koi hai Askar belo BJP candidate Horan Singh be alang li ba ke SM se bang ching lo political career bang ke la so phie bang ke SSC lo matu do lang phie bang ke alang li UPDS song leadership en lo alang li khai phansi telegaman me se song api papa no election through lo phi BJP lo dam Setelah lepas ni lagi curi nanti lah nali kai pan si kerja song pensi ke bang mone nali kat tu political party pen ini je thedo nali klaim pame ibu lasal lepas particular ni amena lapo jaga lato political party tum atum CFB puthak amena stand non immediately CPC be pen Horan Singh be alang le la CFB puthak amena stand CPC me kali pote mopi ham hang so kabyang ora pen kopine ke siksa iltum political care untuk dokok ji badil tu nai so na ko tai iltum chikan na je tom te dokok thai lasikat to ko we ra pan li po tu malai lo apra ni li ke matha lo je la somne bang ke khai chi hon do e do jar party le do sita me sita alang li bang ke khai bhai claiming matha sita as a party BJP atum non manifest lo bitana phi bang ke la so phia bang ke dili forensic be vote piwa pipe ma nili personal nili view nini ngalo si pulo nili mathana ko kono ge nili joste mong sang holong kothot dam tuji KSA aphan puludang te khemo ya pong pusi kar bitum che hokdo non asom jong si khi ki sunga por ho labang so amoyar bung kachepan tang ni aphan na lu pis ke matha David Stone bolam nang itu marjulong po David Stone alang li framework for political analysis po insi theory ulai ada system theory kalau so system theory long input lapan output po do kalau so input along demand and support po analysis si kuri dam behavioralist kalau so demand and support pulang ba nitum as a organization as a KSA karbia kaya mo yar po nang leipu hala so alam pen palidami player electoral alam ta amo nang lini hala so electoral alam electoral politics alam kan ye po bangala pulo demand and support po theory hala so theory hala so system theory long hala so chapter demand and support bang support to pa support bom na ko anna kumania BJP kumania Congress kumania HSTC kumania CPM lang ni bang kachi support na si tamen itum KSA pen ke pinyan ni ta prang pen che song bom la so CMP ke kiwang jilang ni ta che song bom jem ta dam nang lo ni litum secretary mata thana na che thap nang lo la si kiwang jilang ni dame la so CMP puta ke ni litum che song bom ji nal tu ke che song bom pola bang ka hoklam hedi che song bom silang bom lo che song bom lang
Sita labang so kace song bom langang bom sita rada tum labang so kace song yang sa cini dende lu putan pe. Nal tu kopi lo popokala. Nang cini dun de polilo, nang cini dun nang. Nili tung kaci song, ko anma ke nam nali tung son. Nili tung kaci song ke ratu kia nama ne do dunia rek telu mesti. Stame nali tung media. Nali tung masih la solama paklan du napu. Media hello ingsi arung ke play te nalo nili tung kaci song a message rat pan kapali. Nili tung al to kata nili tung dam bom. Nonta. Stame aja kalama ni tung paklan no. Ni tung paklan. La sini tung mun anda kasi ebi butak rat pat cini pasi pori bom. Nilai nirjeng krong sebang tu Kongres labangso akili kalau bangku ceto dulu tak karbi. BJP lo ceto dulu tak karbi. ASC karbi. Lapen ke APSLC la tak karbi. Di labangso bong pe non jongsi katu beta ningit haino CAB ke haino pik no polo. CAB haino pik parti lo mangke dulu Horen Singh Be. Lasi Horen Singh Be mu elected na phit labangso CAB haino por hadak parliamen lo ke kaninge dun pe labangso lam the putak ke pride ni na pila mathaji. Dan mat ke जो से पार्टी इसे रेजोल्यूशन एनलो बुलाते इनुट वे IMP नॉन बीजेपी में खुदुन होरेन सिंह बे क्या अलाली हाइडुन दे उदा ओपोज दुन बिस्तामे उन इलो कि उन ए अकारोन के लदाख कर बेंगलो पेन के IMP masih इनुट वेजी इनुट वे IMP के क्लेम उन parti prinsipal ulam betul पार्टी प्रिंसिपल सुdah kan athema ola dak attack high command pur kala high command na tum bensi laki number tipo numbers bang pima udah ke pu la bang krola pu inubet ke krokre ke bang ardi masih pipil BJP atum pen labang citizenship amendment bill ke tha ki sungobe ladak tribal tum han kuno mata Assam kuno Northeast kuno hajat to tha ki sungobe kaduk awe atum arona jutang pencenglok kado kirai kom mate lapan pangjok dong pe CCB la bangso bangke kaci parai pon pusi rapi lo mangke ni pon lasi rong parsang na lebih pon lagi kaco bai teknik kalam no abinong mangke non BJP apan reject nahi pun ni mopen ki po bangke citizenship amendment bill da isilo lake khai suman kapan ho binong lo India a konsep India koson si hempre ke long mala so konsep masih ke laro la ben penale karjulam je CAB wanotang te 62 jokwan jang jilang ma ko hedi labang ke CAB le pa implement me usita me BJP dum ke India lo itu special status ki pi penangala states dum han ki pi do hala tambe ki ba prize basa tunang kam klembo for example on article 370 Jammu and Kashmir jitu ladak instrument of accession hoi pensi India lo nang dolo lasu pota pe prize po 371A1 Nagaland dum han special provision status ki pila te pe prize pulo tangte article 244A lata itu ma constitution no ke special status for the Twin Hills district of Assam 22nd amendment ki jitu Indira Gandhi prime minister ke chu na hot labang so provision of pitikang pulo tangte 370 da tum pe prize hai Nagaland han special provision da pe prize pan bori hai pulo tangte 244A ke ba prize predaji ku bangke ilitum ne easy enale lasi ilitum honestly la sincerely ka che pilgang tum la halo election candidate of the bangke ilitum ka oppose atheng itum demonstration claim o itum demand pilo seta non electoral politics of ilitum non duty ki pilo nang li vote hello nang li protest no nang li vote hello nang li support no kunote kar biang lo matum citizenship amendment bill jongsi kroi kre sik schedule se pajokwan nang jilang ko dante non BJP itu bangke itu men kamat haben ceprek pik usila tu bangke vote bangke pindo pusin tu bangke mat na ninjeng itu la pen bakla itu la bechuni da meng tung niri dang so BJP masih punang kok lah BJP dong si ruling sarkar posi BJP dong si non Assam state setame nang cerai bong pada Karbiang lo setame cerai bong posi dong ke BJP yang si cethanan kok lo lasi BJP tu non manifesto je tu ka salam lasu ka salam ke hok ke national party dong ke isibet hola dak moher pet pulo ala li kurusahu high command Delhi pet kopi ma ka salam hala bangso a manifesto si kattu ko belong ta doji sita non thedam lo je BJP etu molong manifesto hini do labangso manifesto hini do ko alam the kopi si la tung kapek lang dam tung mate ratalo kopi si ke pon tung nang kopi si ka mantida manifesto hini do ko per BCC do kusini di budan athe central long pentado state long tado Karbiang long tado central long puge
hadage article 244 ya lama be sita Karbiang Long leader atum la cheplang Karbiang Long asar ke benai bang article 244 ada kat do pulo de lage pilor la cobai tactic si pakla latum ke non CAB alam le pulo de CAB ke itum dak notice long pharuni so se asong tunge protest lo itum chini lada ke BJP amitha to mata protest lo sita lage political kosala lage alang tu vote bank ka chbanai pansi la tunge lage kipinchong bila pot athak pen Rajnath Singh ben chinglo pena tum ke lage pachun vek po basi nonda manifesto long tau la si la hini to ko pen chot kali lage abc ko sini li pudami ate Karbiang Long asota 244 mn pen la tunga isi manifesto ke Islam dola si la doga beta la tum chok che ko sini pui la bang chok che nili potok ka pre ka question si bang po je penang an arisu jang tum lapen ke uwe kimi la bang so jakong tum kipu je a fransi ilitum kenang jike development serta ilitum Karbiang Long celang lu pelatan te ilitum security bang ke nang sot bang ke political security bang ke nang sot binang ilitum ladak mo pela chatham lo je 6 dul ajak kong setame nang awi bom lo dang bom lo so sedang theklong lasi nang li pimung sang ko pilo ko security development lapen ke autonomous state nang li ko kolabang si kenang ko prantingi security development and autonomous state at the same time itum hedi itum resources amukha ma itum dakla amnang itum bangke development non haulo difu town ching thur pilu ekdom traffic ta digital ang selo to wara jitu no but at the same time itum bangke development umat infrastructural development si itum langgam rong kala human resource development ba itum langgam de human resource development in a sense like itum pini Karbiang Long konani net coaching center tulum net examination center doluma UPSC coaching center doluma skill development amukha bang ili tumbangan la human resource bang hade also development ba itum lang de aholo pini KSA panel itu not coaching people lang ni itu educate medical and engineering coaching stami ni ko an makapali dam ni tum halabang pali dam thedar lasi keceng si kenang bang ke lasi keceng si kenai bang itu human resource development lasi nai lapen at the same time ni ingsi hala autonomous state po amu nang ligan inje to article 244 ya lang Rajnath Singh ke wang dok muka alo hala sohut BJP jong sina pa hai dulo pulo tante hempre kena pachun pipo joraming lenga thengnu adum sik joraming leng ta chorja tundu hala so theglong from mati jokti a video theglong lok mati hala suhut ke hala soning ka national leaders atung wang pick Karbiang Long Elkedwani da khiruni long wa Rajnath Singh da wa hala sut ke BJP status na hok da ve del posi hala sut bangke wang arel sitami non bangke ke hayang ring puji theglong masi wang bedan ma hala sut ke nak tu na pai du non lagi as a Karbi ni as a leader poli command organization pen on behalf poli ni kenijel as a Karbi sini kenijel hala sud bangke cecakang hai non inut bang national leader Karbiang Long people bang de abar tu ke BJP government ni kan people bang de where is Rajnath Singh where is Elkedwani cholo bang hede lapet bang hede pen forensik bi hana pai no itu hempre kan people pu article 244 cholo na cecak cete la location bang ke non tak nili aku apodul te bang tu hadi nali to mang bang pan kemane pan karjui pini ani hang do bang to nili karjurun dia lam tu lam na phen lo pamo lapu ik biren kecheng hodi si lam arju lanon CAB polam heno polam thebang ko pisi rong jo men rong tumbang anta chini o ngong delo labang solam bang anu tin me thak lo sistame klar dak labang solam thak long dre Allah sini ni non la so lam the pu thak paklar cheji phan ni ri tum nong da ka tong don ke hai sar sai sing long pi masi solam ate pu thak arju pon tum ko pi posi tum la so bang so CAB heno polam the bang rong le o eder lo rong chot kali mo pen than lo dak adogo be so jang ma chini chinno sa me pi posino anta nang ter oidel la so puthak karju kangtung ibang ke inut phanle jong wet kali anutin ladak organizational leader tumdo lasi nangli tum la ne birth anniversary putami aja tami nangli tum along se tami la pu ke celebrate do lasi nangli tum la bang so akep ke henu pu nangli tum kadogo vita ningje la sinon la bang so kep ke oposi phanang litum la nang litum a branch do la so puthak nang litum
anutina branch phanta chethanre pra arong ke padam ji la so pu thak nang le tum ar deng ponji ma dak ilitum long audience atum pen ilitum han alang tuan kopi si karju angi ma puar ju pen nali phan sinang jong lo kopi pot si organization tum la bangso alam thi puthak rong aru pon ne Karbiang lo situation ba complex pe. Mereka dak sebagai political motivated political center atau hampan mana society isi. Lasi CAP cini pun nili makathe katoi dah cini maximum sobat ke puri loya loka doi loku kaca song alam doi dah arjurang lo. Sita itu malu laso naga bertip ason topik laso ke bertip lo kaca song lo bangsi itu bang ini sifat doi reality. Laso pasti hala ini sifat ke bang tanam jam abang orang sobat ni anghi. Lasi mana laso bang ning isi pakai jasong pen isi one mana authority pen laso hom ke pon ba laso alam tiga pon laso bang si ratum aniga lasi non leklem tu same na hempre kalam puna si sidul punoi kado we noi jat punoi kong si lapun kem jam lo pute lage laso si raung sor bang ke nang leje bom lasi ate pa kali oleh kali sita itung tak ke alam ni ponje tu mang sini sibat abeda lasu basi apolam ni deh aku pen la nama pura Karbiang long ke 80% ke inglong hawar lu prota hadak TV lele video lele paper puhe pangawe di hala tu mang ke rong dam pen ke thana mai kenang sot klasi la baksu rong pen dam pen ke than la baksu kenang sot do ko fisa minot abeda la hello mang ke la si itung long mana ekonomi lain gado pina bangta mana no hok aso sore la organization sola gado pina bangat ultimately nali ke judur bangke nali taka maha joni pe nali mana la dak case ke cari gado itu long chunirian ko ba cham na ko ti la si aso bang kami klek sai klek japan ilitum ke mangji son ka chunji blote taka maha gado pina bang ilitum emina ke cicik thek la so bang klek na pona pokali pote ilitum cepat tu pensin nikam oba ilitum lakai pan lok lahage je song lok pai tu si pedana risoi jang ka tu ke thegere tu pila tu si sun proof la pe pedana tu ke thegere tu pine tu sakuri retired lawyer lo tu lo pine ha tu si rong pen sun lo pote itu Karbiang lo thai ni kali pote la so bang ke India lo song lo bang ke pena anak la nationalism but regionalism a force pen ke song ka tu pine tu mangta theta intara unta katikuk tu la sila so bang si ni waktu padi nali to masih li alam thak banggar juko house prabu audience pe lo je labang su citizenship amendment bill ke chokche labang so ko thak nali to branch ari batum phan nali tum kopini la poson kitoi tuji madela rong ru damot kita amde kali lo kace so utame bangko anonda along branch long ne tuma members me patek long tak janang hamren le puno itu kalau puno IDP puno dilai puno bolang her puno along janang polisari deng pen cinang lo tak ke klaim kali sida me isi alam itu muntining itu Karbiang lo arad tu Karbiang lo arad pada India arad lo maksimum atau mabangke kalau Bollywood film kalau pilo pupo nari dabang dah lah ini film Compro conjam musola film lo belum pekelang nandui sida mela Oscar long kini tu non head village rockstar langsung sona film lang bangbe lasi lahai kace song long bangke arad tu penang nung tu nang conci ani ke hang ve ke tum sin nang concot aku langsung nang ke con bang ke lang la putu oda hai mini sida me ko amma nang ke con ning bang nang con bang kita nali Kanapu audience tanang karju along bang rong legadet po bangke nidi anjudon party 80% of it to mane kitu kelak tum sidu poli puta chok setame penang ala di mabang ke citizenship amendment bill ke ningkan penang dulu mas system si song lo ke mate di si acknowledge ke dulu seta la election of bangke non ili tum nong isi affection si pinchong de citizenship amendment bill ke le binong ali suppose to mahode si teralam hairstyle crab jean jeans long pela son ke chi hum affection do si non ta election ke si affection lo non ha ang song BJP hawa to asam lo ke non congress hawa to hala so affection bena bang si citizenship amendment bill amang chi di dami pangdai de
alam bangke lasi kilili bukan kali lili di mau tahu kan sampai maksimum jod ni ki kili nanti adim ana bangke citizenship amendment bill cok chip bangke lili nali selam pun je hawa pe na jok si karbia khai tu mate karbia lo ngara tu ke bhut job lo dati la bang solo ni dia ko si edu di hawa lo ngot ke aka prek bangke money power di money power bangke karbia lo mga jui phone lo lasi no election campaign sa dihu sita me thenong lo penang on la ruling a party tu ngong kan ke pulo je koso polling station si labang so party ke ong nai ka hai ma tu ke mane anong i de piponji award piponji ku labang so lam the puthake lage MCC aron kakan kalima ni pilo boji lo lagi model code of conduct ron kakan lo lapen ke nili voters tu masih nili itu election vote nali ko na tangka longji tapi election a fit nali ko na tangka ke long ko la so comparison mangai na tum voters tu bani diseme lage kama tha nangri ar pudu bino election vote ke bada matam ka pulat se bang ko non all over India lo majak tum bang research tum pulo 80,000 crores bangke labang so MP election a fansi takka pedam la so 80,000 crores pulat se bang hala ke to all over India la non kar yang lo la 80,000 crore bangke non nirap modi ko loi forsa kam buda dange 30,000 crore is something a jot la income hur pa chudut purutang de non all over India long election ke patu ji fan ben 80,000 crore paisa se dam purutang de nili bakul ko hadi non labang so election a dihur election bhut ke hang men pen social media punon mate newspaper long punon TV channel long punon ile tum ko pena theklong thairan ulu je lunsing teron sita be lason si pulo je ani komasi police station ba komasi ke onganai mal ke anong ekipo mongol sing ti munda pulo CM of komasi sta bela bangsolam pulo sita bela bangsolam bude pela phit election commissioner phan ka chini dam bang karbiang long ole sita la bangsolam ke jui phondo nali tin saufi lage organisation ma pu bila ka bahari ka rai nai ili tungke politically socialized politically si socialized ili tu makai socially lega socialized kali itu makai na ini por ka cheso por lo te alenga ve mate stamina na my meeting lo la political meeting lo te ke dun jeng toy jeng ni la jadi politically cultured and politically socialized tum chot itu makai ke la itu mai socially socialized le la organisation na tum kapila aka kitir te ba ken ka mate nili tu la so la putar bangke ani sisi kartu long la son kosong la buko nang liam mau kan inje sing polling station tin ko mama ke hai wala ma ke ong ma board committee la board committee la la son dak tak kan inje ke himoto biswas sarma tan inje kan dong kamu kamu je ko mama aku ami sisi ko mama si la son kan vote ki wan ong nai ma hala tan ke tengok organ itu special package di bo wala tan inje kan la si la son abu tak ke nili tumbang ke la bagen ning sangwe la pensodak menam vote ko eso la son hedi politics patuna paturi upani patuna sita me lada kacep kacitu ke pacitadia politics pa patuna de la suang bo pulo tande ala emisi tumang bo da kopini step tong dam jui mene special package long pan la so special package long pan aja ni bank ka break step dam rombe lata alda kristian ni lang tu la bangso alam thi putha teron sahona li fasin dia dipo organization atum labangso jitu model code of conduct violation lasu political organization atum labangso puthak akaprek karbi hamphang atum langun jadi nang nema latum han inside nang nema la ke chok che dat lo de pudu nang nema sita non anta ke pudu nang le pera bang hamphang ata kai ban aprang ponji pude jasane ta jakong nang hamphang somo se kala nom som nili tumange tokbang amendment se ranang chini lo tokbang tum la pen hirbang tum isi kache song do nayang deng do ni tum ke tok pen kapache thang no ni tum nili jakong se hala so nom nang ligi poja ko mage nili adai bu pupe asita hamphang song tum aljab nek nang ji lagarat chari ko pine alle la pen rat chari phan henu dakna ko amen matha thepin pen isi aron se kache song nang ji se la so kache song long ke hamphang song ni tum long do pik alang tum bang aljab nang ji ala pen aljab nang kali te cheja po mola su tum hamphang tumon ba kaprek ban la so te gulotante bunit ke me le tum kai tang gai me kidu bang se hai nangli pelo poti ili tum jong si rada phane claim non isilam nangli rada phan claim ji puna ekdom nang chong problem
serta nang li long tangkawe mahawe nang li theku nang li reu nang li ke claim je ning hang do nang long bidi do pik amana long tangkawe pola nang li haidu ni mahla solong serta nang li ke hai kenang so athena ni ran claim ni lalu lagai si atau non lam ni le mata ting ta menit tum lana itum kar bekhai ta lan uneducated ta maximum most of them latum chini lo money latum kenam pen punte latum mane pene abidi lan lo ke claim lo ke chini lo lase lada mangane litum song hem ta lage kichata lage support on lo ani post lo kai ke to post lo la vote farm jela tum pene bostu song se latum pinchong se latum kena mangela se la support mangela so train mangani matha tante non mangela so fashion mangela lan suli oile mangani matha pita hai stame latum clever lo voters are there latum clever lo latum kumar panama kipini ani ngalong district alo ki thek paisa ke la puan ki sekarang karbi isi nang lam paper di karbi tum long isi ding do je banghan cobai lo te pap tu la bakso ka thai di non am na prai prai la se poke ba la pista me alo amuk lo ke chu long la bakso di la ba aku isi nang kama thadu tholang ni lang phang than de ko je muninkan pholo te haidar bigete chu long le ama sin non la election hole sike si ni chu de lo program te mo phike long no la bakso ka thata ka bi tum do la so ke ma tha bang ke no na lang lo bisi ma tha iri tum la future phan si ma tha pon ni future pa mission ye phan pon te future long itum mission leader phan elegi phan si litum man tinta la so phan si educate kuri nang ko itum voters tum phan la si la bang ke nang li pago ki polong mangeni lita kichara chedon milo je voters tum han je polling station tin la paisa keron bang ke la mang ke no pika kam lo la so ko party ma ke claim ko so la phan ma ke litum mane pang thek na ko busin litum election of Frank model code of conduct declare of Frank Karbi Anglong tim Karbi Anglong pupen Hemanto Biswa Sarma phan che konpen Delhi long dam lo dakpe klang lo Karbi Anglong autonomous state of Farman kaching waidam serta Delhi Dispur Dipu Dima Hasau ala tu si cerai dan la ana pit election rang jong ahut la bangso kaching waidam la tung ko pisia kemang kang tung ratong ko pisi ke porang tung la bangso la nalik lupo political party bhan tempe government pen apa lagan tu we khai long re pharman ke claim pg pun ngai check amasi la so itung ka bisas do letu ke kroy dur masi la ke chok chelo la ke game is only game ka pathu jo lage bang pathu la te pe te ta pran ta tai chak piglo la so ni dam bombo no ta ke chak le po hai te la so si na pa chubai bombo la se ra tum bhan ni ke pila tum bang ke la tum bang ka pathu chot bang ka pathu ju to po te bang ka melo la so nai chak bombo la so bang mata nai pe hige bang ke man pulbom la tangka maha ka do competition ka do pin bang election democracy sia ke tenai lo bang ke election hor bang ini hang ling jok long nai la ta bang tangka maha ke the happen free and fair abang do nai la si la so bang free and fair jo si tangka maha ka do pen jo si tum ke chapati na porong lo hote la ke free and fair ka lo tangka pe ke bai lo ke the ke hap lo la pen la so ke chepai lo mang si la bang ke mopi bang la so trend ma do ko mopi la tangka ke chapati bang ka do bang therong to ke jut se ni dali phar jiko la ke la hello je ile to Karbi Anglong difu la bangso surrounding kilometer isi hini lo mang klar bor sida difu pen kilometer pen ap ka prek damote itung la bason no ka thekong le ke klar ka mate ke chik thu thekong le la si la difu long chik thur anta Karbi Anglong ke chik thur puda moni ma la bang ke pudang ni lo athe development bolam tum amen pem ke arong meeting long tamin ning jiu la so development abang ke nilitung hin benge thegam long lema pusi ke matha da athe that the full long development 1-2 kilometer development choti Karbi Anglong all round development bagi pudang ni la se mopen tailik tum la pini jai meglong tailik tum che than te tum that development ke lage pham ke bang bompo majau party level tame development ke lang tum arai tum ke claim nang ja right lang tum se development am men pen ke arong arap ko phan chukai dam nang nilo la se non apang ke Karbi yang arada tum kuswa kar i mahal so kar i ke pachun je pan se alang tum siding nang ko posin ni apor alam to ko alam se the ni na so question pulo ekdom thiek pan lo just second nali pulo 1 kilometer dat development ma posi pulo steme 1 kilometer avide anta development lele posin ni jaga di mang ma tha non head
lagi nili metang mata eyewitness lo kiso ko pon rong talasam thegam long le difuang kang long dasam check pen lapu kechal chong pon ne difu ekdom 1 kilometer anta abia dinta nili thek pon long lo development bo bang nili la studium abang ga to appreciate na ko hai bang well architect lo bonai bang kalo o phese tame itung la ongdung karbiara ke dua dim bang ke ni matha teng development lilipin lah sona abang ke itu bang ke ekdom nikan kliket apsi dopok nang naklu tu neli kijut sih around oke kadang mata sap sih dari siapa matro lah ke lah hello ini tuh karbiang long ke politically asecurity nang kombong lo lasi politically asecurity tong kena petang jima pada development nang kan Masodim si ni tumpu itu. Ekdom tihek kan apa orang betul itu pajunan kok So din sinitong pulo piniga national crisis. Piniga national crisis BJP atun kilometer man chokche latum chipindak ason chipindak do. Tai sida kichunawe. Sinitong puke jong si develop sita jong si CLB jong se pachun dat bulute dage wa Bangladesh long mata 1.7 Hindu 1.7 Hindu dumdo. O de hatum le banglong pak lo bulute CLB jong si chunde lo bude bangpak. Bangpak lo bude da kar banglong ina bulute ja alama bi. Da development ekdom tour de lo sita. Itum jong si metha right sabe bulute. Metha 6 schedule metha article 244 chunche bulute la so dim ke itum ne de si neli nam tum pini la so mai lo neli chon ni tum ma ke pini kadoba be arat thani li chon ni tum ma ke non ke bang ji lok sabha election along BJP la so alang tum agent manifesto lo ki to ke chokche citizenship amendment bill alam uniform civil code lahar join pen BJP upon rejects it mesena party upon parjana ko pun ni development makin ngapang sih mata security political security lalu kerai komang Chairman Isialam Paklangu la bagai lalu karbi dep na piba ke second highest population ke Bengali lo speaking population lo lasi non doubtful citizens do 1,49,000 doubtful citizens ala so mo pen ki dite kan bong pen Kambu dat amen cetilong le dalo sidame da das dulu amen celapa fake documents man time ini ala itu more than 10,000 missing lasi la citizenship amendment bill implement lo belum te cemat hasimeno karbi kona sidopo lasi hola so aparban bang non 6 schedule ta ajakong avider aso nakalo lasi citizenship amendment bill na pas lo blote la anso sesi 6 schedules dame tang ilu lasi nang ki pui bangke nora phom ke dang tu cemat hapameno kona sa kimi ke dan naing ma vote ke nami tumari des do nami tuman nili dictate on it I cannot dictate amendment bill ke mak BJP lasi mat hapamit nampo citizenship amendment bill oppose pulang de nali tum cemat hanu nang le kilo puye citizenship amendment bill mate political labaso security development ko bilo puye political security labaso security ban kanang so bilang kasi development mo kan ngai mat ko labang Nili budam ci bangge itum hemprek se long apranang po. Autonomous state. Reg long le autonomous state teng pen hemprek long le pulutang de political security jot karilo border security jot karilo development jot karilo angton tame lake na padi prapom po development ko pilo. Building do no college do no dane ki institutions do hala dale development po. Apor alam do po ni yeken bujut po. Nili he man kachina mangke itum methang long si kecar ja pacho kom dulu potang de hala hano mina development ke kasi so development long nang ji potang de itum right article 244 ya tengfe itum atum selong nang ko la pen non ke do BJP government ke nikan program lam chaman pero la government mang potang de 244 implement people puno dame la nikan kom bong same iti batame tripartite talks ta avila potang de non himanda sarbana sonwal party si bukule long ke bang penang tuman himpe tengching lai people bangke rar pun bindang nasi nili kita judlo nili men submission mangke nona for higher punching hon pulutangte citizenship amendment bill oppose pulutangte nan 6 schedule pangtang nang jilang pulutangte nang itum ador supika mut bangke BJP along padang nang ni tu si nili lam tidak me pajuki lo nang ni tiro development usi tame la infrastructural development bagali ni la human resource development na human resource second point bangke itungke hemprek
ahok lo hang bom lo pitang bom na chun jeti si ta me imi thang ta jap thegi ai plek long ba tha theki na lo te la ka chok chin la si itu bangke imi thang kuson si start ma la si first ma ta da na non la bangso adihu keli buhura farmana li pro hui ke nok lang dong che ma oton master si ke lo ar si kiruni lo nok lang farman ne na chi song pi vegi pu sunwal ning je ka hembrek farman the thomet kani ye sitame kapaju thut nok lang farman ne minute po ba du la si nok lang dong the ma hembrek si the lo sunwal la na kha de do coba pilot pui porali kapaju las ti hek pen development rangpo security rangpo lapan demand bukan tarbat dakis la bangso mo ke thom ko lo bang kenang tang chengi lagi dam chompo la security bang ke example bang security hempo tolong state lo apa development dan all round development real development mane party bhan ka develop chot mane individual bhan jo model jo bang terus sao ko ngela lo nili phan polotang de jakong chai kom sinang ko tinal hem palang mitik lo ke alir bit lo ahem pu ban nang le nokor la pen kam klam na so sin nang le japlang nang potan te thang le japlang sin nang le hola japong se chera nai hempre ke hang mo pen hang vek nai la pen long lete mo khai sang nang no la bangso election adihu hut na le lo ko la sud bange mo pen ja thana tengo da kan ko bang sa te guna le lasi bang CDM se menon bil bange henolo ate BJP to ma kopai kelang no se puna ko ya te la tum se tian se menon bil ja le penanam ne to duk tai oi tai aning room tai la so mo asi la bange rat chini to pamena ko CDM se menon nale nilita ko kachikroy nang nang yo nili non boy election bang prang pen tactic non bang ke biar itum ke vote bang ke for itum survival non bang ke itum dong si matha pameka ke ponte non boy election bang ke bang ye election vote bang ke non teng kali deta hai si itum vote pameka nang ko lang pameka ben si non boy bang job nang mana citizenship amendment bill ke nang da proyek tip lo proyek lo la bangladesh fan example nilihin menta ko जिन्ना चाहिए कि SYC लोग सोचे कि चिक्रोय जो ना तेंग फनो CNC amendment bill के नॉन प्रांगे वांग तो oppose ला पेन के दाम तांग कर लेते oppose बमनो ला से नॉन पिनी एनाले तुम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाइनल के पुगांग तुम लोग के से कार्बियांग लोग रारा तुम स्तामे पिनी ला दा सोंग दो आना तुम कुपिया जॉइनी से कचिंग रूम लो ला बांग माथा पामेकारा आदर के सो वोट ahok pet candidate phansi pinangji ko bangse nili matha no na por hut ahok pera candidate pulutan tenali ko phansi matha ahok pera candidate pini bangke pu manifesto lo ke clan ateng bolote BJP bangke totally neglected lo tasi la pena ki mi nang tum atene tum ke forcefully ke nang phan phanse jok nahi ko bang nele tum ne mota BJP an jok lo ne nil tum non oppose ateng bolote la tum han bangke ko nelo sa ki me ko lo bangsi khaye phan ka che song ma halaso candidate phanse jok ang ko sen tase kurang thu nilitum labang so jai mekalong kaddu ko be dak organization KSYC KSA lapen ke STL hirbang abang kudat nang chitong nula laktum kaddu ko be por suri apor chipipen dadang chitong no posi lang tuhan kurang thu pajero lapen ke kat news ke lang bom thumase nilitum kat news a hinpen kaddu be dak kurang thu pajir pen nilitum labang so jai megabang ke ladak sington posi kang tu la pra ke lalo pini ladak kaching ji chatham asdame citizenship amendment bill kai do kutha ke pedang an klang do pedang an chini lo labang so phit ke komat si komara phan jogi mala ke rat si chini po lala phit nilitum labang so jai meg bang ke ington ponikok lo kardo